O sarı. Men yaman kıynadı bu. 3 saatten beri. Tangomal. Ertеңменден beri olab жүрüm. Tangomal saat 4'terden beri. Qoladım qoy tünü arqan üst ketken ekan dağıçı. Ana nazı tağıp. Biz de жүрөбүк bunu qarаңıda. Kayağına ketip kaldı. Jogorу жайлоо айдап өрөйдү экен депчи. Кеп каршы кетпеп туруш жерде бир любовь таап алыптыр. Ошону айланып жүрүп бирдем азыр келсем мынтип. Карматы да эмес бу. Карматка да эмес. Ой, Эрвасе. Hakikaten da deme. Kolayla koysam ekan. Vallahi ele koysam bu. Rada minishlikdan bunday qochqandachi. Zirqat mingin kelib qizirqirat. Qaqi o'zi ketib qoldi. İyi kaçıp ketib qoldi qo'y. O jo'chi ketib qoldi. Жөліне қарматты қойса. Жөнеле қарматты қойса. Тұрау. Бұл айыл. Бұл айыл. Айылдың шетінде жүрген екен да. Beş koyulgan. Kim geldiğinde Elim geç kaç kolayla koy desin. Yani küçük gece ballar varken şöyle parmağı aldık hazır. Şöyle parmağı aldı, kapar. Şimdi biraz gelip kaldık kamal. İyi baylap koysam bu diye. Su var kana koysam kana. İyi bu arçan hazır billette cinti kap ketken olsa. Anda arkanda koyuşu mümkün. Çok olursa. Olmasa деген жері бар. Байлап салышып қойды ошол эле. Ачпай эле жерде кырматып койсо. Анжар сезимге. Dostlar, Çaban akantı nasıl saldı büyük başında şuna байланыштуу балким үнүм жакшы угулат же жакшы угулбайт onlar. Колдон келишинче сүйлөп тап берең аракет кылайын. Айылдан жет жанакын болуп кеткен. Зерик балабы, чыянчан чөтөп, чот балабы дегендей жакшы себептен ara-sırada anca-munca çıkıp unutup baratkan nertelerini eske salayın depçi bulardan. Balkim de kalat, balkim şunda aralatıp, ara-sırada salıp atıp, aldıman Türk'ü balkim çıkıp algan olsa görelek bular. Kança olup kettik. O vaqt men alganda ta kança olup ketти bular. Başta жаздан. Yanvar, fevral, başta marttan. Mart, aprel, почти 3 ay уже, 4 ay толуп атыптыр да. Көрелек. Азыр эми Балким деген жер бар. Эми көрсө, балким жететтер, талайттыр. Жанакы талай алыныбады.
жетпеді дегендер бар ғой. Не болды дегендер. Соларға жеткен күні салам, маған да қызық. Жетіп талаған күнде салам, Құда қаласа. Ал күндерде айтам, бәлкім алыс еместі депче. Bir жыл. Ой, почти 12 ай толды да мына. Ровно 1 жыл болуптур. Оны эми жыйынтыгын көргөзсө, эми көргөзөт. Анан ушунда да күздө дагы эгер жыйынтыгын көргөзбөй калса, анда ойлоном. Нега түшүнүп ойлоном. Не кылсам экен? Рилстат чыкты, чыкпады. Контенттерди, балки видеолорду, контенттерди жыйынтыктасам бекен. Действительно жанакы чындыгында айткан экен. Азыр мага ушмалга чейин мен 7 айлыгынан баштап канчадан ар түрдүү сөз айтканда, кеңешти айткан болгон, неге айткан болгон, алардын чынын айтайын, бирөөсүнүн дагы сөзүн эске алган эмесмин да. Чалып айтышатын ушундай болуптур да угуп коем. Бирок кылып атпа, өзүм да bir өзгөчө bir жол менен кетейинчи дедим. Өзгөчө bir жол менен карап көрөйүн тайган күчүктөрдү. Результат бул жол менен барса тайгандар алсыз болбойт. Эч нерсеге жарабай калат деген сөздөрдү көп уктум да, ошон үчүн ошол бас жасап буларды көрөйүнчү дедим. Мага да кызык болду. Значит, ушул жол менен кетсем туура болбойт деп атышат. Мен бир кетип көрөйүн деп атам. Убактым кетсе кетсин. Бирок тажрыйбамдан кийин айтам деп мисалы ушундай кылган, бирок болгон эмес. Туура айткан экен көп адам. Ушундай кылыш керек экен деп кийинки видео аркылуу ар бир колдон келишинче сааты мүнөтүн секундуна чейин тартууга аракет кылышман. Бирок мен тандаган жол менен эч бир жакшы бир жыйынтык болбоду деп ошондо айтам. Ага чейин бирок күтөйүн, дагы да убакыт бар дегендейчи, күзгө чейин. Күздө убакыт бар, күздө билинет уже 1,5 ай, 5 ай, 6 айлык болгондо билбейм. Биз муну утпакканда ошо 1 жылдан өтөп, жөнөкөйт менен булардын балким айырмасы болсо керек. Мен жөнөкөйттерди бакканда алар ошо 1 жыл, 5 ай, 6 айлыгында күчкө кирет эле да аларчы. Эми булар деле балким күзгө барып 1 ай, 3 ай, 4 айлык болгондо булар деле өтө күчүнө кирип калса керек деп ойлойм да. Азырынча деген жери бар, азырынча билбейм, азыр деле аз. Талаага чыгып кеттем, бир айлантып келейин депчи. Эгер аз алдыма чыгып калса балким билинет. Канчалык деңгээлде 3 айда өзгөрүү болду, болбоду келичи. Өзгөрүү болгон болсо, андан жакшы мага делечи. Себеп канчалаган убактым, канчалаган мүнөтүм ысык суукта жүргөн күндөрүм өттү дегендейчи. Жалаң кубалайт эле да, Анча-мынча түрккө жетейин деп эле, бирок калып кетет эле. Бирок чөөнү эки чөөнү токтотту, 3-4 жолунан. Бирок чөөгө такып калса албай башкан. Ал малда жаш беле, билбейм. Жаштар болсо керек. Ал 8 айлык болчу да ошо малда. Азыр эми Куда калса көрөш. Бир күзгө чейин күтөм мен. Күздө ошо башталганда кандай жыйынтыктарды көргөзө баштайт. Ошондо жыйынтык көргөзбөсө, анда ошо башта айткандай кылып жакшы бир думаю дейт, ойлоном. Айылды адырдын көркү престе дейт. Мына престер жок болсо жыпылгач эле бир талап албат. Престер менен көркү болуп турат го, престер менен. Талаанын баары эле преске кадады. Жок менен келем. Шапатада турушат. Азыр ишке киришет деп эле баштабайбы?
Яқтан чегіп келдік, ылдыйтан бері көздеп, қиналып қалып екен деп ойлаймын. Ошончен демалсын деп шапатада біраз демалсын деп өзім дағы шапаталап тұрамын. Өзі мындай орыл лексе аралабай келшектен, аралап келсе да ашықты-шықты мұның аранда ұя бар. Ал ұяға ұяда жатқан нәрсе білетті азырчы. Шытыр деп мына шытырап кетіп жатқан сезет түлкі жануар. Бұл өте амал қой болады. Амал қой бол. Nerede uyalar var? Uyaları var. Az hem толыққанды орылау үшін чөптір. Кешен жіттін алып кетсін. Орылау үшін толыққанды. Türklerin çöpün arasında da görünmeye kaldı da. Aşağı sebepten de yeri var. Çılanlardan varmış жеткен de bu türkü canı. Çılanlardan beri koyun etken. Жатады екен бияқ жол. Нерде дайым бар екен. Жана яқ деген кішкене иттерден бағып керек болды. Шындайда қоя берсе қолап жатты ішінде бар болсачы. Сыртқа салсам олар ішіне кірсе, бияқтан яқ деген күштер қолап жатты. Сізде батыр. Бір болса мен тас. Нерде ұя бар екен жоғырықта. Ұша көздеп кепеттен шықмай сізде батыр. İste. Çıtalı başladı bir olsaç. İste. Delay. İste. Kıs. Şunun içine girip ettim gene. Şunun içine girip ettim olsaç. Kırta gelayetlerle beri gözep. Salı verdi şapı gözep. İste. 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 Şıdırt dep kaçıp çıksa şuradan kola. Kıs. Uyalar var iken de. Uyalar var iken de. Can uyalar iken. Nerede jat-şatken çıkıp oynap nerede. İste. Kıs. Aralap çapalap жатсыз азыр. Өткөндө айгандар жок, чөпкө чыгып атканда көз орнуп атышты да. Шу оттордон чадыр эм чыксам жок да. Ар чуркап баласы эле чоң эле көз орнуп атты. Азыр эм атайын. Бир прогулка кылып келейин деп чыкса жок да көрүнбөйт. İstedim arağım olanırım bağlarım senin.
Тияк küçüklerin sazayı janakta nima bolot go? İğinge giren küçüklerin. Eller de oynaydı eken. Oynarda daha biri var eken. Barağı bu ömürde. Haydi arkadaşlar balkim aldığızdan çıkıp alça çıkmaydı da. Çıkıp alganda öte son boldu lan. Çıkıp alganda göretlek da. 3 ay 4 aydan belki ayırmacılık ne olsun belki.